नमस्कार दोस्तों, ब्लेस यूट्यूब चैनल में आप लोग सब लोगों को स्वागतम है। आज मैं एक अलग सा वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों को स्वागतम जना रहा हूँ कि बोले तो मेरा ब्लेस यूट्यूब चैनल में। और मैं आज दिखाने वाला हूँ आप लोगों को हम लोग जब पढ़ाई करा था स्कूल में, जब स्कूल में पढ़ाई करा था वो टाइम में हम लोग का जो स्कूल था वो स्कूल का बारे में बताने वाला हूँ। वो स्कूल हम लोगों का अभी 50 ईयर्स कम्प्लीट हो गया। 1972 में स्थापित हुआ था, स्टैब्लिश। और अभी 2023 में स्कूल का 50 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है। उसके लिए तो दिन में हमें तो जाने के लिए मतलब टाइम नहीं मिला। मैं तो एक किसान आदमी हूँ, खेत करना पड़ेगा। खेत करे तो पेट भरेगा। ये जो है ना तो खेत करेगा तो अब भरेगा, नहीं तो पैसा। आजकल तो सामान का कितना महंगाई हो गया, आप लोग सब लोगों को पता ही है। इसलिए काम नहीं करे तो काम का बिना चलता नहीं दुनिया। और काम करे तो ही हम लोगों को दाना पानी मिलता है। इसलिए दिन में खाना काम करने के लिए चले गया, इसलिए दिन में जाने के तो टाइम नहीं मिला। जाने जाने जाना था लेकिन नहीं जा पाया, इसलिए बहुत दुखी हूँ, शर्मिंदा हूँ। इसके लिए आप लोगों का सामने भी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि बोले तो हम लोग का पढ़ाई करने वाला स्कूल है। वही नाइट में गया था और नाइट में जाके हम लोगों का जो 50 ईयर्स कम्प्लीट हो गया, डे में जो कार्यकलाप था वो हो गया। तो नाइट में जो फंक्शन, सिंगिंग फंक्शन क्लब था, तो वही हम लोग का माजुली डिस्ट्रिक्ट का एक लड़की जो अभी मतलब आ रहा है ऊपर, वो सिंगिंग करता। वो उसको मतलब हम लोग उसका गाना सुनता हूँ। वो उसका खुद का गाना नहीं गाता, लेकिन दूसरे का गाना भी अच्छा मतलब सुर डाल के गाता है। उसको बुलाया था, वही आप लोगों को दिखाने वाला था। कितना खूबसूरत फेस्टिवल था, आप लोग देखिए। और मेरा चैनल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो आप लोगों के पास डायरेक्ट मिलेगा। সকলোকে নমস্কাৰ আৰু যিমান পাৰি মই চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে সহায় সহযোগ কৰিম।
চনৰ দৰ্শক বন্ধুবী আমি সকলোকে জনাব বিচাৰিছোঁ মাজুলীৰ এক উজ্জ্বল প্ৰতিভা তুলিকা শইকীয়া আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত হৈছে মই আপোনাক সকলোৰে পৰা এটা শুভেচ্ছামূলক হাত চাপৰি বিচাৰিছোঁ এইকেইটা নকলে ভুল হ'ব তুলিকাৰ দেউতাক নমল শইকীয়া আমাৰ মাজত আছে নমলৰ ফাদৰৰ ফচল তুলিকা বহু কষ্ট কৰি দৰিদ্ৰতা দিনচি নমললৈ এই তুলিকাৰ পৰা ছোৱালীজনীক আগবঢ়াই নি আজি মাজুলীৰ এটা প্ৰতিভা হৈ পৰিছে আমি তুলিকাৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ আৰু প্ৰায় পৰীক্ষা আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিব তাৰ মাজতো আমাৰ অসমৰ ৰাখি ব্যক্তি ক'বলৈ আহিছে আমি তেওঁক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ ভগৱন্তই যেন তেওঁক সোনকালে পাছ কৰাৰ সুবিধা দিয়ে মই আমাৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সন্মানীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি গুণেশ্বৰ গায়নত মৰমৰ কণমানিজনী এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ মাজত তুলিকাৰ পিতৃ নমল শইকীয়া আছে এগৰাকী অতি সাংঘাতিক শিল্পী যি নিজে উজ্বলাৰ লগতে নিজৰ কন্যা সন্ততিক উজ্বলাই তুলিছে তুলিকাৰ বায়েকৰ গান গায় মই নমলদাক এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাবলৈ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ উপসভাপতি মিলাৰাম মিলিক আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ মাজত তুলিকাৰ মাতৃ আছে তুলিকাৰ মাতৃক এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাবৰ বাবে উদযাপন সমিতিৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক সঞ্জীৱ বাবেগামক আহ্বান জনাইছোঁ তুলিকাক বিয়া উজাৰি গীত গাবলৈ মাইক্ৰফোনটো মই আগবঢ়াই দিছোঁ প্ৰথমতে সকলোলৈকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আগন্তুক ভোগালী বিহু ইয়াৰ পৰা ওলগ জনাইছোঁ আজি সাৰ্ধনখন জনজাতিৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সোণালী জয়ন্তী উৎসৱৰ আজি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত উপস্থিত থকা শ্ৰদ্ধাৰ সকলো ৰাইজলৈকে বহুত সেৱা আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ কিমান গীত গাবলৈ আপোনালোকৰ মাজত আনিছোঁ নাজানো কেনেকৈ আপোনালোকক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিম মই চেষ্টা কৰি যাম আপোনালোকক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ আৰু আজি এই অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰিবলৈ দিয়াৰ বাবে মই ৰাজীৱ খুৰাকে ধৰি এই বিদ্যালয়ৰ সকলো শিক্ষাগুৰুলৈকে বহুত বহুত সেৱা জনাইছোঁ আৰু মোৰ গীতৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ সকলোৱে সহযোগ কৰিব আৰু সকলোৱে সহায় কৰিব লাগিব বিহু গাম বিহু আগতে আমি দুটামান আধুনিক গীত গাই লওঁ বিহু গাম লাষ্টত নাচিব লাগিব এতিয়া অকণমান ৰৈ লওক লাষ্টত নাচিব বিহু গাম